mbunge ontubrani ndi butithirite bukioneka witaboya oya withire bubukarikite nyuma ya ngabana ukwithira ikinya indi atungira bane bo MCA bethira baitura umukwemwe ontubrani ndi muthiene rwari rwithirite rukirema kwithira rugeta na mbere monikyo twandeto muthuri Muriuki nakwambite kambi nteriuna na twambiria chio MCA Kaunti ya Meru amana speaker Mthuri Ogoro kwithwa bagita ntumiri ati Mthuri wa Narua batutho bagitikiria ngavana wa Meru Kawira Mwangaza kuja kubariria Mthuri wa Narua thainyanya undu bubu bujukire mukondo yu mweru nyuma ya ngavana wa Meru Kawira Mwangaza kukinya assembly ya Meru ona kinya kithati kugwatie geni amana bubu speaker wa mbunge wa Meru no Ayubu Bundi nombere gwita MCA bombe ikarone na jethro akigwata ngavana Kawira ugeni nikendethro akiarire MCA baba Governor's address. Thank you, Clerk. At this juncture, I welcome Our Excellency Bishop Kawira Mwangaza to give address to the other members of this assembly. Welcome, Governor. nyuma ya Kawira kwambia kwariria ajina ukisangaza kiambire kuonekana nontu MCA bombe ibokirire umoko umwe na kumara ome bagitika Kawira kiaria wenka the national government and the county government president. Good afternoon. It is an honor and privilege to stand before you, Honorable Speaker, and Honorable Member of the Assembly, and address you as the learning governor of the great county of Meru. This is the team of Meru County of Western Trust to steer the development agenda of the county in the next 5 years. Kituminandi speaker wa mbunge Ayubu Bundi arungikire rwari ruru wawe na kumira rutumba gwita na mbere nondu gutina MCA bakungana bagwitikire rwari ruru gwita na mbere. I have no doubt that this assembly Honorable Governor, have a seat, Honorable Governor. Having no quorum in the House, I suggest that Clerk will take the next order. Order number 3, adjournment. Honourable members, this assembly stands adjourned up to 25th of Tuesday, 10th October 2022 at 10 a.m. Thank you. Kitumi kitumene ngavana Kawira aitie ngari yewe nambie gucitira inde tukira no tongire bwa mbungeji potongire speaker parigwa ngavana Kawira mitaratarera gutumira itebui kutonya mbunge neji eja kintu kia mbere akeyo ofisine yakwa agacaina yukuri ageni arike gucaina yukuri ageni geta lindo majority lindo minority twamukaribisha twamwira karibu kikombe ya chai ama soda kumau ngengere karingwa ya gwita mbunge misi ekeja ngethro ande mbere gavana egatigati na kiraka aro mwisho tugeta mbunge gintu kia mbere maromba twaromba muoni ari akaranthi guru kumau bejaneri mats tiako undi Ayubu ndi speaker mbunge yeijire iko mwetikiria kumwara unande aria naye address the members Either iko ingarwaria runo nto special sitting etena mante ya maingi lakini gavana kira ndigariria na imuntu karite mbunge miaka 5 aruma kweja na timu wewe
beja berumana beja utonyete bunge beja batonyete bunge direct leo tie sheria batukugitatia ubingato mutongerio bara baingi no bara banini baugite no monga kawira akarente nabo nike nabomba kugwatanira ura mbungeji ikethugite na thirikari yawe na ingwenda kuga categorically kethira gavana ate itikiria kuritania ngwira atongeria bangi Meru te awe wenka batwinya twituringeri kura MCAs baringeri kura kwina MPs twina senator twina woman representative lakini gavana wa Meru te muntu agutambwa ndene ya Meru ici na itukwenda kuria Meru kuma na agwa bomenye gavana ura bathurire ingavana ati mui mutwe na kenda kwira gavana etu naregana na arrogance nyingi Meru te kie wenka ataringeri kura special kinya batu toringeri kura na bire na thina batu te na thina katura oreria atiri no twitwarira antu betu matho manifesto tobera tukathithia barabara tobera tukaikira ndaraja antu fulani batu tururia imbi twitite wikira nabio ikyo kuria tukuria gavana na imetho jonthe ni kiri mbunge ya Meru na thirikari ya kawira kuona kethira bakomboka ranthi amwe na kugwatanira nikena Meru mbagwitura ngugi nkiripotera Wuru TV Mbita Muthuri Muriuki.